استودیو رادیو رواز اف ام گودار شوپینر نمی هجال هر دری ایوار باش نه دما پیشکش کرنا بلتنا چاره ایواریا فرمو گرنگترین سنوچا لهولر نونراتی هریما کردستان یا انکسیو شاندا دسته دانوستاندکارا سوریه ورکشوپک درباره چاره سریا کریزا سوریه و ناوروکا دستور شوی دسلاته دو پاشا روژه دل درخستن احمد جربا و الگل سرگی لافروف بجواو پیشنیارا و گری لشکر روژ بروژاوای کردستان پیشکشی روسیا بکه سروک ترکیه مولت چند هفتیان ده امریکا و کوچکدارین قصدش من بجه درخینو فرماندارین آواندا ارتش امریکا بجه کو پلانکا سربازی و دیپلماتیک جبو پاراستنا کردان لسوریه هیا ایوار باش دوه له هولرین و نراتیا هریما کردستانه یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه شاندا دسته دانوستاندکارا سوریه ورکشوپک لدار خستن حواس عقید اندام دسته دانوستاندکارا اپوزیسیون سوریه لیدوانا کا تایبت دجر بازر راگهاند کو دوی ورکشوپ ده نرینن ملت سوریه بگشتی و ملت کرد به تایبت جنزیک و درباره چاره سریا کریزا سوریه و ناواروکا دستوره شوی د صلات پاشا روژه ده هاتنگنگ شکرن ئەڤۆ ورکشۆپ بەردەوامیە کارێمە وەک دائیرات پشتگرتنا دەستەیە داموستاندنێ ئەم بکارن نێزیک و پۆرگولی نەرینێن مڵەتێمە تەڤاهی سەر پێشە ڕۆژە سووری و ناڤڕۆکە دستورە سووریا پێشە ڕۆژێ ئەم لێگوداری بکن ئیرۆ تایبەتی دو بەش هەنە مناقەشەی و گفتوگۆی لێ ورکشۆپێدا یەک باشترین ڕەنگی سیستەما حکم پێشە ڕۆژێ هەندێ سووریدا مناقەشەت تێکردن هەر سێ ڕەنگی هەنە سەرۆکاتیە تەڤلیهەف بەردەمانی آلیجی کاغتا دوی مثلا ديمقراطية أغلبية وديمقراطية توافق أوجي المناقشة سر دوي كيجان أمد بينن باشا هر يك كيماي ويتشنا تشتين باش الهندري ويدا تشنا اجبر أم بكارن في كاغتي نرينا خلقي خوام الله تخوي الفيدي أم بقينن دستا دانوستاندني وهروها هناك هفديتنين دي جدال جين جدا خلقي سوري لهنا ما كار تيدا كرنا ام بکارن واقعاتا نزیکی هف بکن نقاط وکهف خالن وکهف ام واخالا ببن و بروانی البرده بکن خالن نکوکی سر هنه ام بکارنش کار سر بکن واخالا نزیکی هف بکن جبر او ببن نرینا گشتی یا اپوزیون دانستاندنی وای رژیم را الپیش روژه ده سر دستورا سوریان اف ورکشوپ گیروگو دستایا گفتگو سوری تباهی پیش سردانوان هریما کردستانی و جناب سروک دیدن افجید پروگرامی وان دبو ورکشوپ که چیکن هروها زنجیواکا سیویل یا کردستانی دوی ورکشوپ ده بشدار بون لیدوانا کا تایبت ده حسن قاسم بر پرسه زنجیواکا سیویل یا کردستانی گوت کو پیوسته ام شوی د صلات لسوریا یا نو زانبن نوراتیا کردان دستور سوریه یا نودا لگور رژه کردان لکردستان سوریه با و مافی کردان لدستور دا ورب جی کرن و گارانتیا کناف دولتی جیره هبه از بناوی هیز جواکا سیویلی کردستانی ام ایرو آمده بونه بجدار بونه دوی کمبونه ده ما تشتن گفتوگو کرن مسألة شكل نظام المستقبلي سوريا أم وكا كرد إما أم تشتخوازن بري هرتشتي جمر قرنجا تمثيلا ما دلجنا دستوري دا وكا نسبة كردا لسوري بمسلاندن يا الدوا أم دخوازن ما في ملتي كرد دستوري دي بيسها بتاندن يعني ضمانك شي هبه طبعا حتى ضمانك دولي هبه سبي ناكوكيك تشيببه بحكومتي بسلطه بنظام دبي اف دستور حكم بد اورتا مواده ما في ما بباريزه وحفاظ السربك برپرسین ویزگاه سیاسی یا پارتیا یکگرتوها اسلامیه کردستانی سردانان و نراتیا انجمن نشمانیه کردی لهولێرا پایتەختا کوردستانی کرد ایرو خلیل ابراهیم برپرسه پارتیا یکگرتوها سردانان و نراتیا انجمن نشمانیه کردی لهولێرê کرد جالیه سروک نوناراتیه نواف رشید و اندامین ویوه هات پیشوازی کرن. دی جوینه دا پیشاتین داوی لسر آسا سیاسی
li Sûriye û Iraqê û li ser asta navdewletî hatine gotûbêjkirin. Rojnameya Şerq Ewsat raportekê de eşkere kir ku Ahmed Cerba berpirsyarê pile bilindê hevpeymana nişmaniya opozisyona Sûriyê Welgel Sergî Lavrov wezîrê dervê Rûsyê bicive. Wê pêşinyara vegera leşkerê roj bo Rojavayê Kurdistanê pêşkêşî wezîrê derve yê Rûsyê bike. Rojnameyeke Erebî eşkere kir ku ji bo vegera leşkerê roj ji bo Rojavayê Kurdistanê serkirdeyekî hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê wê li gel Rûsyê gotûbêjiyê bike. Rojnameya Şerq Ewsat di raportekê de eşkere kir ku Ahmed Cerba serkirdeyê pilebilindê hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê ku piştevaniya avakirina navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê dike wê li gel berpirsyarên Rûsyê û gotûbêjiyê ji bo vegera leşkerê roj ji bo Rojavayê Kurdistanê bike. Rojnameya Şerq Ewsat di raporta xwe de ku îro çarşemê hatiye belavkirin got Ahmed Cerba pêşinyar kiriye ku hêzên Tirkiye derbasî navxaka Sûriyê nebin eger navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê were ava kirin û bi tenê parastina navçeya aram erkê hêzên Ennuxba û leşkerê roj be. Her wiha rojnameya navhatî got ku Ahmed Cerba berpirsyarê pilepilindê hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê wê li gel Sergî Lavrov wezîrê derveyê Rûsyê bicive û wê pêşinyara vegera leşkerê roj ji bo Rojavayê Kurdistanê pêşkêşî wezîrê derveyê Rûsyê bike. Beriya çend rojan şandeke desteya danûstankara Sûriyê ku ji Diktor Nasr el-Herîrî û Abdulcebbar el-Egêdî û Qasim el-Xetîb û Ruba Hebûş û her yek ji İbrahîm Biro û Hewa Saegîd pêk dihat seredana Herêma Kurdistanê kirin û li gel Serok Barzanî civiyan û di lêdwanên taybet de ji bo arkê hejmarek endamê şanda desteya danûstankara Sûriyê eşkere kirin ku mijara vegera leşkerê roj ji bo Rojavayê Kurdistanê hate gotûbêj kirin û vegera leşkerê roj wê fakterê ewlehî û aramiya navçeya aram be. Mijara vegera leşkerê roj ji bo Rojavayê Kurdistanê bûye mijara rojevê û tevaya şirovekarên siyasî dibêjin pêwîst e leşkerê roj roleke giring di parastina ewlehiya navçeyê de bibîne û xelkê Rojavayê Kurdistanê bi vegera leşkerê roj ji bo xaka welat dilxweşin. Serokê Tirkiye Mewletê bi çend heftiyan dide Amerîka koçekdarên Qesedê ji min bicê derxîne. Îro li pêşiya endamên Partiya Dadperî û Geşepêdana Tirkiye, Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan got ku welatê wî bi Mewletê bi çend heftiyan dide Amerîka ku min bêjî çekdarên ser bi pêdê ve vala bike. Erdogan her wiha tekez kir ku wê Tirkiye dest bi planên xwe yên taybet bike piştî ku ew Mewlet bi dawî were. Fermandarê navenda Artêşa Amerîka dibêje ku planeka serbazî û diplomatîk ji bo parastina Kurdan li Sûriyê heye. Joseph Votel, fermandarê navenda Artêşa Amerîka ragihand ku dema Donald Trump serokê Amerîka biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê da rawêjî pê nekir û dazanîn ku eger hêzên Amerîkî ji navçeyê vekşin careke din rêxistina terorîstiya Daişê wê vegere. Her wiha Votel tekez kir ku Amerîka ji bo parastina Kurdan li Sûriyê planên wê yên leşkerî û diplomatîk hene û Amerîka wê Kurdan biparêze. Hejmara nihan ya Rojnameya Rêbaz bi babetên xwe yên serbazî, ramyarî, rewşenbîrî û civakiyên nû hat derxistin. Rojname gişte ber destê xwînerên xwe. Hejmara nihan ya Rojnameya Rêbaz bi babetên xwe yên serbazî, ramyarî, rewşenbîrî û civakiyên nû hat derxistin. Rojname gihişte ber destê xwînerên xwe. Di rûpela yekem ya rojnameyê de destpêk ji aliyê sernivîseyê rojnameyê Mehmûd Hacî ve dibin sernavê Kurd di terazoya olî de ji parçebûnekê dikevne parçebûneke din de hatiye belavkirin. Her wiha gotareka nivîskarê Kurd Ezzedîn Mella dibin sernavê pêşmergeyên roj navnîşana Paşaroja Kurdistana Sûriyê ne cihê xwe girtiye. Di rûpela duwem de du gotarên her yek ji nivîskar Şerîf Elî her wiha Akademînasê Kurd Abduletîf Musa bi navê pêşmerge berpirsyarna netewî niştimanî miroviye her wiha devera aram û zehmetiyên krîza Sûriyê hatine belavkirin. Bijardeya siyem ya mirî di destê pêdê de ye. Mijara nivîskar Mehmûd Elî Şahîn e ku di rûpela siyem ya rojnameyê de hatiye belavkirin.
سەرباری گۆتارەکە نویسکار عەبدولعەزیز سلۆ کۆ تێدە دەبێژە گەلۆ ماڕاستە عەبدەڵا ئۆجەلان رێبەرێ پەکەکێ ژیانە خwe can fîdayê doza Kurdî kiriye wekû alîgirên wê dibêjin di heman rûpelê de hatiye belavkirin. Rûpela çaran ya rojnameyê bû hin mijarên girêdayî rewşenbîriya leşkerî û ramanan hatiye dabeşkirin. Têde behsa qûnaxên fikr û ramanên netewiyên Kurdî di navbera berê û niha de dike. Rûpela pêncan ji zimanê Kurdî û helbestê re hatiye destnîşankirin. Têde helbesteka çalakvanê Kurd Lezgîn Yusuf Abdullah hatiye belavkirin. Herwiha helbesteka nivîskarê Kurd Ehmed Tahir bi navê ger ji dest me here ev derfet ji dest xwe nexin maf û dewlet hatiye belavkirin. Di rûpela şeşan de babetna rewşenbîrî, wêjeyî û civakî giring hatine belavkirin. Rûpela heftan jî nivîskara Kurd Eyşan Abadînî balê dikişînil ser werzişvaneke Kurd ji Hesekê bi navê Mîdya Hesên. Rûpela heştan ji rojnameya Rêbaz ku rûyê wê duwem e ji şehîd û birîndarên pêşmerge re hatiye dabeşkirin. Di vê hejmarê de behsa şehîdê pêşmerge Elî Ehmed Saleh ku di 27 meha Adara sala 1995 de şehîd bûye, herwiha pêşmergeyê birîndar Fered Slêman Remo ku ji sala 2012 ve pêşmergeyê Roj e di 26 meha dihan sala 2017 di destana Ên Ewês de di şerê rûbirûbûna dijminê Kurdistanê de birîndar bûye hatiye kirin û li ser kesayeta van qehremanan hatiye nivîsandin. Rojnameya Rêbaz rojnameyeke mehane ji aliyê rêxistina Roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin û derxistin. گۆدار و شوپینەرên me hêja bultena çarê êvarî bidawî hat. Spas bo şopandina we her şad û bextewar ben.